ଏହା ହେଉଛି କୁସୁମପୁର ଗାଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଚିଥିବା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ। संध्या परे सेई घर पाखकु जीवनी सेठी भूत रहे। ଏହି ଭୂତ କାହାଣୀ ସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯିବି। ନାହିଁ ରେ, ସେଠାକୁ ଯିବୁନି। ସେ ରାତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। କିଏ ଅଛି? द्वार खोल खोल। से राति परे से केबे आगर भली रहिला नहीं। से राति परे से केबे आगर भली रहिला नहीं। आजी मध्य से शब्द आसे।